Maayong adlaw mga bata. Ani anak pud ako si Teacher Sabina. Okay, karong adlaw atong tun-an ang Science 3 ikatulong markahan. Okay mga bata, maminaw og tarong sabton aron makakatun kamo unsa ang atong topic karon. Ready na ba mga bata? Okay, atong topic karon kahayag og kaini. Kini nga pagtulunan magisgot sa lain-laing tinubdan sa kahayag ug kainit. Paggrupo niini kung natural o artificial. Ang importante niini sa adlaw-adlaw nga panginabuhi ug ang hustong paagi sa paggamit niini. So mga bata, maminaw og tarong aron makakaton kamo ani na topic. Ready na ba? Sa di pa ta magsugod, basahon ni teacher ang usa ka istorya mahitungod ang batang si Rosalinda. Si Rosalinda usa ka batang pugihan. Kanunay magtuon magabi, nalipay ang iyang mama og papa. Gamit niya ang iyang lampara pinalit sa iyang mama og papa para dili madaot ang iyang mata. Pagkaugma, niskwela siya, kauban sa iyang classmate na si Rolly. Migamit sila og payong para dili sila madaot sa sobrang kainit sa adlaw ug dili pud sila sobrang panington. Pagabot sa eskwelahan, si Rosalinda excited ni eskwela kay daghan siyang nahimong kuha. Nalipay ang iyang maestra. Pag-uli sa balay, yang gisufian ang iyang mama o papa. Mama, daghan ko kuha, dagko pagid pag-ayo. Nakapasan ko sa home test, ako pagayon ang highest. Wow, Rosalinda, salamat kay nagtuon ka. Ako ingon imong papa pag-uli, mangadto kita sa beach ugma. Kay mangaliko kita, kay atong i-celebrate ang imuhang dagkong kuha. Salamat mama, ganahan ako moadto sa beach. Akong gamiton ang imong gipalit nga sunglass niaging adlaw. Gigamit ni Rosalinda ang maanindot na sunglass para protektar sa iyahang ta para dili madaot sa sobrang kainit. Pagabot sa beach, nalipay ang pamilya. Kay nangaligo sila, si Rosalinda migamit usab og kalo. Ang ilahang pamilya nagdala sa pupayong lipinsa sa kainit sa adlaw. Unsa nga butang ang gigamit ni Rosalinda sa iyang pagtuon para makabasa siya og tarong maski gabi na mga bata. Gigamit niya ang lampara. Yes, tama. Gigamit niya ang lampara mga bata. Sunod, unsa nga butang ang iyang gigamit sa pagpadulog sa eskwelahan para dili siya makabati og sobrang kainit. Unsa mga bata? Payong. Yes, tama, payong. Sunod, mga bata, unsa may gigamit sa ilang classroom nila ni Rosalinda kung sobra kangit-ngit ang room. Gigamit sila og mga suga. Yes, bulb. Tama mga bata. Sunod, unsa may gigamit ni Rosalinda sa pagpaingon sa beach para dili madaot ang iyang mata? Gigamit niya ang sunglass. Yes, tama mga bata, sunglass. Okay. Sunod, unsa may gigamit sa ilang pamilya para dili sila masobrahan kainit? Gigamit nila ang dakong payong. Unsa pa? Gigamit si Rosalinda og kalo. So mga bata, ang ilang gigamit mga bata, makatabang ba kini para maprotektahan sila sa sobrang kainit? Yes, tama. Magamit nila kini para maproteksyonan ang ilahang mata or ilang lawas sa sobrang kainit sa adlaw. Para po dili madaot ang mata ni Rosalinda, gigamit siya og lampara sa iyang pagbasa og magabi. So mga bata, atong tun-an karon ang mahitungod sa mga kahayag ug kainit sa adlaw. Okay, mga bata, andam na ba?
Tinuod nato ang mga hulagway. Tan-awa ug ilha ang mga tinubdan sa kahayag. Adunay natural ug aduna usab artificial nga tinubdan sa kahayag. Unsa nang hulagway mga bata? Siya usa na ka adlaw. Okay, ang adlaw mauna siya'y pinaka-importante nga kahayag. Nganuman mga bata, ang kahayag sa adlaw makatabang sa mga tao aron mahimo ang ilang buluhaton kada adlaw. Kini usab makatabang sa paghimo og pagkaon sa mga tanom aron mabuhi ang mga hayop. Aron adunay pagkaon ang tao ug mga hayop. Okay mga bata, dako og ang importansya ang adlaw. Siya ang pinakatinubdan sa kahayag. Sunod, flashlight. Unsa na mga bata? Usa na ka tinubdan nga kahayag na artificial. Nganuman, artificial na mga bata ay hinimo sa tawo. So mga bata, ang flashlight gamiton na og mga bii para dili kita madamag sa kangit-ngit, para makabuhat ta sa atong angay buhaton or mulakaw ta asa nga lugar din sa inyong palibot tungod kay ngit-ngit ang kagabion. Gamito na to ang flashlight para sa paglamdag sa ato ang palibot. Sunod, bonfire or kalayo gikan sa kahoy. Unsa may gamit ana teacher? Kanang kalayo gikan sa kahoy maghatag po na og kahayag, pero mga bata siya na usa ka artificial. Magamit pud na mga bata sa pagluto og mga pagkaon. Sunod, bulb or bombilya. Mga bata, isa na ka artificial na kahayag gamit ang kuryente. So, hinimo sa tao. So, mga bata, nakita ninyo ang mga laing pananglitan sa mga kainit or kahayag. Or kahayag, natural na kahayag, or artificial na kahayag. Mga bata, ani apay laing pananglitan sa kahayag. Okay, ang parola, makatabang sa mga magbiyahe sa kadagatan panahon sa kagabion. Ngano teacher, para dili mawala ang mga mangingisda or mga biyahedor sa dagat kung sa ilang lugar nga padungan, para nakabalo sila nga mauna nga lugar ilang padungan tungod sa parola, suga sa parola. Okay, lain na pong pananglitan. Unsa na teacher? Traffic light or straight light. Mga bata, ang kahayag sa sugang trapiko magiya sa tao aron maluwas sa peligro ang pagtabok sa kalsada or dili mga disgrasya ang mga sakyanan sa syudad. So, dako og gamit ang suga sa trapiko. Sunod, kandila. So mga bata, importante ang kandila. Unsay gamit? Ang kandila makahatag kini kahayag sa panon sa kagabion kung walay kuryente. So mga bata, angay po natong ampingan ang kandila tungod kay makahatag og nig kadaot sa tawo, makabaton og sunog kung dili kini maampingan. Usa pa mga bata, kung muhawid ta og kandila ay ampingan nato ang ato ang kamot, mugamit ta og mga depensa sa kainit sa kandila. So, usa na sa mga pananglitan sa gitawag natog artificial na kahayag. Mga bata, ang kahayag adunay dako ug ikatabang sa inadlaw-adlaw natong buluhaton. Adunay duha ka klase sa kahayag. Una natong tun-an ang natural na kahayag. Unsay buot ipasabot teacher ang natural na kahayag? Okay, maminaw mga bata.
Okay. Kini mao ang kahayag nga iya sa kinaiyahan ug dili mahimo sa tawo. Ang adlaw ug ang buwan maoy mga butang nga naghatag og natural na kahayag. Mga bata, ang adlaw o buwan dili hinimo sa tawo. Tama ba si teacher mga bata? Kinsay gahimo ana mga bata? Ang Dios nga nasa itaas. So, maunay gitawag na natural na kahayag. Sudo nga ang hulagway. Unsa na siya usa ka hulagway ni adlaw. Si adlaw dako og importansya sa atong kalibutan mga bata. Tungod kay siya ang nanguna sa natural na kahayag. Siya ang tungod ni adlaw mabuhi ang mga tanom. Kay isa siya sa naghatag og pagkaon sa mga tanom. Tungod ni adlaw ang mga hayop mabuhi. Kay mabuhi man ang mga tanom kanon sa mga hayop. So mga bata, ang adlaw mooy gitawag natong natural na kahayag. Dako siya og tabang sa mga hayop, tao ug mga tanom. Sunod arita kay buwan. Siya ay gitawag natong usab na natural na kahayag sa kagabion. Sunod ang bituon. Gitawag po na toong natural na kahayag sa kagabion sa kawanangan. So, naghatag siya lamdag sa kalangitan. So, mga bata, kabalo na mo kung unsa ang mga natural na kahayag. Mga bata, kini mao ang kahayag na hinimo sa tawo. Unsay tawag na teacher? Itawag na og artificial na kahayag. Unsa ang mga artificial na kahayag? So mga bata, maminaw og tarong sabton para makabalo kamo unsa ang mga artificial na kahayag. Okay, tanawa ang ulagway mga bata. Flashlight. Sunod, bulb or bombilya. Sunod, bonfire or kalayo gikan sa kahoy. So mga bata, usa na sa mga pananglitan sa mga gitawag natong artificial na kahayag. Hinimo na nga nung gitawag mo ng artificial na kahayag mga bata. Kay gikan sa hinimo sa mga tao. Unsa pa may pananglitan sa uban pang mga artificial na kahayag? Isa pa, kandila. Sunod, street light or traffic light. Sunod, kana siya mga bata, unsa na? LPG. Okay, kainit. Muhatag og kainit ang LPG. Makaluto sa pagkaon. Artificial na kainit. Okay. Mga bata, aduna ko ipakita ninyo nga hulagway nga mga butang aron maampingan sa kainit sa kahayag na natural o artificial. Una mga bata, okay, gloves mga bata. Magamit ta na kung muhawid ta og sobrang kainit nga butang para dili ta mapaso. Sunod, ang payong. Nagdipinsa ang payong sa kainit sa adlaw para dili ta magkasakit o di ta ma-sunburn. Sunod, ang sunglass, gamito nato sa pagtanaw sa palibot kung sobra kainit ang panahon. Kay aron di madaot ang atong mata. Sunod, ang kalo. Gamito ng kalo para madipinsahan ang atong ulo o atong lawas sa sobrang kainit sa adlaw. So maunay mga butang nga atong gamiton sa panahon nga sobra kainit ang adlaw. So, sa mga bata, aduna na kamoy nakatunan sa atong gitpatunan karon. At bata, atong sukdon ang inyong nahibaluan nga leksyon karon. May tungod sa natural o artificial na kahayag. Pilian sa panganod ang saktong tubag. Unsay piliun mga bata?
natural o artificial na kahayag. Okay, tagaan mo na po og pila ka minuto para makatubag. Eksakto ba ang inyong tubag? Pilia sa panganod ang eksaktong tubag. So, magpili no, artificial o natural. Number 1, parula, artificial. Number 2, lampara, artificial. Number 3, flashlight, artificial. 4, bombilya, artificial. 5, kalayo, artificial. 6, bituon, natural. Traffic light, artificial. Andila, artificial. Adlaw, natural. O LPG, artificial. Okay, mga bata. So, kabalo ko, daghang mo na himong saktong tubag kay nakakaton ka mo. Ano po ilaing pamaagi sa pag-answer or pagsukod sa inyong nakatunan. Tanawa ang hulagway, butangi og check, ang blanco kung nagpakita ang litrato og maayo og luwas sa paggamit sa kahayag o kainit. Butangi og ikis kung sayop kini. So mga bata, tagaan mo na ko pila ka segundo sa pagtubag.
Mga bata, ani po laing pangutana. So mga bata, atong tubagon. Pilian sa kahon ang insaktong tubag. Ang mga butang nga angay gamiton para maprotektahan ang atong kagalingon sa sobrang kainit sa natural o artificial na kahayag or kainit. So, tagaan mo na po pila ka minuto para makatubag. Mga bata, atong tanawon kung insakto ba ang inyong tubag. Check ang inyong papel. Okay, di ba ang atong tubag? Pilion sa kahon. Okay? Kini, number 1, kini ang gamiton aron dili mapaso sa paggunit og kaha o kaldero nga adunay sulod nga init. Number 1, ang saktong tubag ay guantes. Yes, tama, guantes mga bata. Number 2, gigamit nga giya sa mga mananagat ug mga nagbiyahing sakinan sa kadagatan sa kagabion. Unsa insaktong tubag? Parola. Yes, tama mga bata, parola. Number 3, kini mikuha lamang sa iyang kahayag gikan sa adlaw. Unsa insaktong tubag mga bata? Buwan. Yes mga bata, ang buwan nang hiram raog kahayag gikan sa adlaw. Number 4, kini mao ang klase sa kahayag og kainit nga gikan sa adlaw. Okay, insaktong tubag? Natural. Yes, natural na kahayag. Number 5, kini gikinahanglan aron makakita ang mga tao ug mga mananap sa iyang palibot. Unsa insaktong tubag? Kahayag. Yes, tama mga bata. Insakto bang inyong tubag? Okay, so kabalo ko nakakatun kamo sa atong topic karon mahitungod sa kahayag ug kainit. Mga bata, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayaw kalimot i-subscribe si teacher, like, comment, and share, and click the bell icon na all para update mo sa video ni teacher. Bye-bye! Daghang salamat! See you for the next video!